Hey, wemfowethu. Yazi kunomuntu ofonayo lapha izolo uyafona uthi uzofika kusasa ngo6. Yeah. Kusasa ngo6 ekseni. Uthi ufunani? Uthi uzosilanda ufuna ukuyosifaka emsebenzini. Hayi, ayakasithathe ke lo mfowethu. Ngithi mina kuye wemfowethu ufuna ukufaka thina emsebenzini. Uthi umsebenzi onjani oqala usifuna usifaka akasicabangeli. Ya lo muntu mfowethu uyabheda ngempela. Lo muntu uthi laba emsebenzini mangibuza umsebenzi onjani ngibuza uyakhuluma indaba ukuthi kuno cement kuneyitina akeke kakhulu wathi kunaneminyango nama frame umuntu kahle wena mfethu yabona mayengafuna ukukunika imali kufuneka vele atsho ngithi mina ngisho njalo akeke phela ngisho njalo ngithi mina anti yini ungasiphi imali mawufuna ukusipha imali lo muntu uyabantu osibethe basinza kanjani ngembuza ukuthi kubo bonke labantu abangala eloshini ubone kuyithi efayethe la siyosebenza angeke ugqirha wathi nangalifuni lisenzako akasatsho noba mhlambe security kokungcono nakhona bekuyifana kwanto nje ethi umsebenzi mina ngingeni alusecurity ngcono umuntu amkhulu uzisalela nje OB kanjani kodwa ngoba lapha nomulele kumele ukuthi ungalali kwaqhamuka induna kumele ugqume hayi yabona ngeke ngilo kakhulu kube security khona ama security phela hayi ngeke hey uphethe nodonke ipiri lapha abantu beqhamuka bezobamba inkosi uma mavimbe bangangeni uvimbe abantu abaphethe ikhali akaze ngeke hayi mfuthu hayi kahle kahle nyana umuntu hayi akathi umuntu mayengafuni nemali yakhe umuntu mayengafuni nemali yakhe akayeke ayeke straight hayi imali yakhona uyisebenzela na inyanga yonke uyithola lalela baqasha namhlanje uyoziyohola emva kwe31 days hayi ngapha kufanele wena uloku uvukile ekseni ibisika kubanza kanje yabona ke mina umsebenzi ngingawuyeka njalo mase kuzoshaya ubusika angeke wena ungcono wena angawuyeka ungcono wena mina kunenkampani amalanga siwabhala ethi uyeka qho ngoDecember akufanele qho ngoDecember ivele ibone kabuthaka kusho ngoDecember mina ungavali wena abantu bemakhaya awukeke ndabona njana namatha omnye angeke ngiyobona mase ngibuya ngonyaka kahle kahle wena kamkhulu lento kushuthi into yokusebenza inabantu bayo nakhona abantu efanele besebenze mfowethu uyayibona lento manje abantu basuke befuna ufaka thina hayi kulezo ngeke lokusigcwala emafemini sonke ngithi mina ayisebenza uthi lo mjida hayi nina nifuna ukusebenza ngithi mina ukhona yini umuntu oyedwa ofuna ukusebenza akekho ake ngoba kwabona laba basebenzako mfethu abakuthanda ukusebenza lalela bathanda imali lalela uthi yena hayi yimi ngithanda ukusebenza ngithi mina uthanda ukusebenza wena mina ngithanda imali awuyeke wena emsebenzini bese uletheke imikhadi lakho lomholo yena akasebenze wena iclock ekude uthi angeke phela ngithi hayi umuntu ayenza ayithandayo abethi phela uthanda ukusebenza mina ngithanda imali wena sebenza mina ngithola imali kaze kingiphi umuntu akekho ayithandayo ufuna thina siyosebenza njengaye hayi yena imali uqashazwa zinduna lapha seka yona ama supervisor ama-supervisor phela khona-ke uveleza ngathi ifemi sekweya akekho umuntu osise njenge-supervisor athi uzokuxosha ngapha ithola ayathi nesilungu ithuswa belungu isabelungu bese lalela phela ukuthi ama-supervisor aba ama-supervisor kanjani angithi ampimpa phela umuntu oyi-supervisor umuntu ompimpa kakhulu abantu bese kuthiwa wena hlala la wena uyathunywa kahle kahle belungu uthi wena Kanti ndifuna ukushishwa yibo la ama-supervisor afuna ukushawa kabi nomuntu othi ufuna ukufaka emsebenzini nayo fanele ashawe lo ngeke uyongifaka emsebenzini